Damangaw awis ken ka oras alas 3 ti parbangon sumsunggar amin adut-dut mo may sa papel pinidot mo taawan danong ket kunampay dayto may sa anang ted ken ka ti sakit ti tiyan ketay kina turbap mo nalaing makidaya tagtaga impem unay nudim amaramana ti handada mangisupot kapay gaminawan kapap nakam nagtagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain lumatan di tungtungane gaminawan kapap nekam nagtagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain lumakan ti tungtungane may sa anang ted ken ka tisat ti tiyan ketay kina turbap mo nalaing makidaya tagtaga impem unay nudim amaramana ti handada mangisupot kapay gami